Jekk in-nies fehmu li fil-belt se jsiru xi attivitajiet, in-nies fehmu ħażin. Hekk irreaġixxa l-Ministru tal-Kultura Jose Herrera meta mistoqsi minn Net News jekk jaħsibx li l-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet konfliġġenti fid-dawl tal-pandemija tal-coronavirus. Il-Ministru Herrera ipprova jiġbor ġieħ il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia li flimkien miegħu ħabbru l-attivitajiet ippjanati mill-Gvern għal żmien il-festi. Meta mistoqsi, il-Ministru Herrera qal li n-nies ma fehmu sew jew iż-żewġ membri tal-Kabinet ma ġewx rappurtati sewwa. Naħseb illi xed waħħal fikom, però il-medja u n-nies in ġenerali ma famux sewwa jew ma ġiex rapportat sewwa dak li għedna. Iżda mistoqsi mill-ġdid il-Ministru Herrera dawwar kliemu u kellu jammetti li fil-konferenza tal-aħbarijiet setat intużat retorika differenti mill-Ministru tat-Turiżmu. Però jista' jkun li fir-retorika li ntużat in-nies fehmu mod ieħor. Il-Ministru tal-Kultura ħass li kellu jikkjarifika li l-attivitajiet kollha se jsegwu l-proċeduri mitluba mis-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika. Fost l-oħrajn billi korijiet ikantaw f'xi knisja bil-kunċert jixxandar ir-rekordjat. Korijiet u hekk, Ministru. Il-kor mhux bin-nies, billi jkun hemm kor f'San Ġwan, f'knisja, dak mhux event tal-massa. Ġifieri jekk inti tagħmel kor ġo knisja u tirrekordja dak il-kor, daqshekk qed tagħmel event tal-massa. Dan f'mossa ċara biex jipprova jiġbor ġieħ il-Ministru Giulia Farrugia.